Evo, predsjedavajući sudija, gospodine Šešelj, posljednji pokušaj s moje strane, da li želite unakrsno da ispitujete ovog svedoka ili ostajete pri svom stavu? Gospodine Šešelj, zar me ne čujete? Pitam vas, da li želite da unakrsno ispitujete ili ne želite, kao što ste nam juče rekli? Isključio sam se ovdje, slušao sam sve na francuskom, lep mi melodičan zvuk jezika, ništa ne razumem, pa mi je to bilo najprijatnije. Ja sam vama rekao svoje mišljenje i neću više da ga ponavljam, gospodine predsjedavajući. Nikad vam ni jednog svedoka po 92 bis, ter i kvater neću unakrsno ispitivati. U principu najradije bi unakrsno ispitivao one po 92 kvater, ali sad nije to stvar mojih želja, nego stvar pravnih principa.